future, for your life. For your future, for your life. For your future, for your life. You save for rainy day. We provide for the future. Mama always told me everybody needs an umbrella for a rainy day. A little something you could put away. A bit of patience goes a really long way. And with these seeds I carry hopes of better days. Whose fruits are these anyway? Wait a minute, okay, I get it. Live for today, but prepare for the future. Make sure you cover your welfare is crucial. This kusasa lako, better make hay while it's still day. Kunjalo malangeni lamahle sisenkhabeni yelive kaManzini eMavuso Trade and Exhibition Center kiwo umbukiso weEswatini International Trade Fair lesingakuveta ukuthi liyashisa likhipha wona ke umkhovu etsheni bantu abakade beki phasi la ngaphandle Solomane ke bagcwele betekiwe ke umbukiso kwadise phela kusinamhla ngiloke lilanga lekugcina lawo ke lombukiso weEswatini International Trade Fair nyalo ke sengibuya nebaselindlela Mfongeni Eswatini National Provident Fund eceleni kwami senginaye Mr Mahlalela lengitamniketa ke lithuba lekusekavusela umbukele ekhaya sivusele Mnguni siphinze sivusele kubo babukeli bayo ke channel yeMaswati tiphi tinto letinsha letentiwe ngiyo ke inhlangano yelindlela Mfongeni siyabonga kakhulu Mnguni nakuye ke umbukeli ngisho nje ukuthi lidlandlongeni kunengakhulu elikwendile sijabulela kakhulu ke inkulumo yayo ngwenyama uma evula wona umbukiso lapho khona sisho khona sonke sivese eMaswati sinkwe ikakhulu kati uma sikhuluma ngato ukuthi indzaba tebuchwephesha ukuthi ikhulumile ngwenyama unomabanda ukuthi lapha kufuna sithi ingabhane emabhizinisi kubonakala yasebenza tebuchwephesha kudama ukuthi ukhule umnotho nawe emabhizinisi ekhaya ke eSwatini sidlandlongeni ke thine ke Mnguni kuthi indzaba tebuchwephesha kunengakhulu ke lesikwendile sidimisele vele ukuthi uma sichobeka ugcine tonke inkapani khona lapha ekhaya eSwatini nangale ngeshiya bagcine bethu lapha batawubuka ukuthi ngabe vele kwendakalani lapha phecelezi ba benchmark ngalo ke idlandlongeni kusho nje kancane Mnguni ngenxa yathi letebuchwephesha tethu setihambe kakhulu ngavele ngichange nanyalo ukuthi eMaswati lafikile kuso stand salodlandlongeni ayendlula ku6000 kanzi ke labo labadile ngoba besolo sichuba lapha umkhankaso ukuthi eMaswati akede atakunjana kulesingasho ukuthi KYC ngidachaza nje kafishane Mnguni ukuthi kuyini weKYC tabasita kuphi futhi nakho lapho Mnguni sibone inombolo lapha kusitshela lokho kuma systems wethu ukuthi lokho ngikhuluma nje lapha eMaswati lafikile ayenda iKYC lapha eshowini ayendlula ku2000 uthi ke Mnguni ke uma ubuka le nombolo itasijabisa kakhulu isidlandlongeni ngoba kuyasho ukuthi eMaswati ke nanawo ayafuna ukuthi angene lelivangele ukuthi basitakale ngato tebuchwephesha ngoba labanye bacabanga ukuthi tebuchwephesha tite kubamuka imisebenzi nalokwana abantu abanye bacanisa kusilwane lesi kanti siyakubona emaveni lamanye Mnguni ukuthi kuyasebenza kuyabasebenzela futhi nalamathuba la khona etenzameni tebuchwephesha mane kakhulu lekusilive longakhanza ukuthi sengakawasebenzisi nalokuthi nje Mnguni ke uyabona lokuthi uma sisebenza kahle tebuchwephesha tena nekusebenza kwethu kubelula kakhulu noma ngabe ukuphi nelive noma ngabe usekhaya ngibekise nje abanye ke ngato tebuchwephesha sikulapha ku TV basibukela nale emaveni labakhona ngathi indzaba tebuchwephesha ngako sifise ke nasi ke Mnguni ukuthi sakhuluma nje ngato indzaba tebuchwephesha emalunga ikakhulu kade edlandlongeni asonzele kithi kude ukuthi athwele usito asemakhaya lesikwendile ke thine ke kulehlangothi ke letebuchwephesha kwecala nje siyilethile lapha ke USSD code le USSD code inombolo ke leti Mnguni lo disebenzisa noma lichafata econgweni lakho kude ukuthi ukhone ukuthi ubone ukuthi sona malini imali yakho yedlandlongeni ngaphandle ukuthi ube solo ugibela uya emahhovisi ushisa la njengoba usho nje ukuthi liyashisa namhla likhipha umkhovu ejele ukhona nje usehledi unasemahewu akho uthatha isicongo lakho noma ngibhombombo uyamsebenzisa lelo congo lakho ukubone ibalance
zakho ngesuchafathe *003# kwecala lokho. Kwesibili esikwendile kuleti indzaba leto ke Mnguni siphinze futhi saletha donati indzaba double app lapho khona sister eMaswati akasale akhona manje ukuthi songaclaima neclaima imali yakho edlandlongeni uhleti ekhaya songakhona ukuthi ubone statement sakho uhleti ekhaya songakhona futhi ukuthi ukhona kontana kule ngisho sibhecedi nomination kuthi hey bathi ngesaba ingabe ngibani vele lo ngathatha imali yami adle imali yami uma ngabe kwendekile sengihambile emhlabeni ukwende lokusekhaya ngaphandle ukuthi uhambe emahhovisi edlandlongeni. Saphinze ke futhi Mnguni kulokunye ke saletha indzaba ke double portal Portal ke lokwendekile lapho ke Mnguni ikakhulu lehlango sebacashi sibende bacashi kwabalula kakhulu ukuthi nanabo uma ngabe afuna ukubhalisa amabhizinisi abo nje amabhizinisi lalibhadala kodlandlongeni bakwende lokho la emshinini ngaphandle kube bete emahhovisi edlandlongeni noma ngabe sibafuna le certificate nathi labanje bathi sibasenza kutenderisha sekufuna labo compliance certificate bakhona lokho sibasithola certificate kwala kule portal ngaphandle kokuthi betekisi ehhovisi edlandlongeni nalunye lonenge Mnguni lenge ngacetha kepha ke ngicela ungivumele ngithona kokugcina Mnguni ukuthi siphize futhi sayikhombisa nengwenyama ukuthi idlandlongeni sa investor kakhulu nyalo nje lapha eMbabane kutawuta lapha i-shopping center longazange uyibona ngoba sibonile ukuthi ikakhulu kade le sivela seMbabane lokuyinhloko dolobha yasekhaya eSwatini bese basuka eMbabane baya ezulwini mabafuna ukuthi bangcebeleke nemndeni yabo badle kepha sizidlandlongeni yathi hayi akufanele kube kanjalo ayibe khona i-shopping center tabaya nokusho lapha i-retail center Mnguni labafuna uyibona nyalo ngoba kulanga lekugcina basengeta futhi standing bayibone lo mdwebo ukuthi kanjani yaba khona lapha ke eCheckers. Sibonge kakhulu Mr. Mahlalela Solomane ke sihlethisene nabo baka ENPF Eswatini National Provident Fund sebavetile ke ngemisebenzi lemihlele kubonakala ukuthi ke bayayenda. Mr. Mahlalela Imbube Marathon ngifuna kuva ngayo njengoba kuyabonakala ukuthi niphinzene into yona lo msebenzi weImbube Marathon. Why Imbube Marathon nakukhanza kubaluleke ngani ukuthi nikwende lokho? Imbube Marathon Mnguni isungulwa ingwenyama lapha ngeminyaka 2015 uma avula sakhiwo lesikhulu lapha kaManzini lesisadinga ukuthi sivuno house lesakhiwo leso ke sabita ke 300 million sivula ingwenyama uthi uma asivula lesakhiwo leso sedlandlongeni ingwenyama ke ithi ke akusale kuba nemsebenzi ke lotaba khona ke eSwatini lokuyi marathon. Le marathon lena ke uma ayisungula ke lo muthe welive uyisungula emalunga ekakhulu kade edlandlongeni kwecala lokho ukuthi siyathi lapha isikhwameni sedlandlongeni ukuthi le mali awumane nje uyithole uma ngabe so uva ngaso soshayekile ukuthi hey angambe ngesikhwameni sedlandlongeni kepha ke uyithola ngemthefo letside lokufaka ekhasi lapho khona lilunga selifikile eminyakeni lengemashumi asihlanu 50 years. Ithi ke ngwenyama ngoba eMaswati asikwese akhulile uma fale imali lena akakhuthateke laMaswati ukuthi ativocavoca kude kuthi sisive seMaswati singadawusheshe sithule emkhuhlane ukhanze Mnguni lapha ukuthi le mali edlandlongeni esikhundleni ukuthi uyidle ujabulile so idla soyakhwehlela soyagula indvu lobongayigwema webe utivocavoca ngethemba nje noma uyativocavoca Mnguni sambe seMbuye Marathon wasukuma ke lo msebenzi loyo yathi isukumile iMbuye Marathon waphinze futhi umhlekazi wathi ke nanaye akungasalele emuva bogogo nabomkhulu nakhatha lokhu bakhulile sebabadzala ke bona kepha nanabo ke ababe nayo icategory yabo lo 3.3 kilometers lapho khona batayingena neMbuye Marathon ingacwayi umuntu nalabo labakhupatekile Mnguni nabo bangena pa 3.3 ingacwayi umuntu ukuze kusisambisane sonke esiMaswati le ku First World lapho ke Mnguni kwathiwa ke bona ke angeke babhadale lutho ukuthi labakhipha konje bona bogogo bomkhulu nalabo labakhubatekile abakhiphi lutho bangena mali ababhalise mahala Steve ucavuka isive seMaswati ubonile nje Mnguni ukuthi kusekwacala iMbuye Marathon minyaka 2015 labanye nje ngoba bobo emadolobheni bambe emadolobheni babancane abantu emadolobheni bebativocavoca lapha emgwaqweni labanye usimawubula abafugcoke emathayiti lapha uthi ngabe nanaba ke sibafuna ukusikhombisa vele bona ukuthi bane emathayiti bane mateki yabo kanzi akusiko lokho Mnguni
ukuthi ke cha bafuna nabo ukuphila impilo le healthy. Kwasi ke makhamba sikhathi nyalo sebabanenge laba lese bativocavoca ngayo imbuye marathon sekutele lokho baswathi awusathuki uma usuka emsebenzini ekseni ukhanze bativocavoca sekungene ngisho emakhaya elizawele ukucabangela emakhaya ekseni bayavuka bashayele kwe road work nema marathon lesakhona eSwatini mangaba namuhla semanenge kakhulu ngwabonela amanye lengiwasho mnguni kepha semanenge adalwe yini imbuye marathon. Esibonge kakhulu Mahlalela siyathi ukuthi sethendwa kuye kube khona nje ama challenges noma ingcinamba khona engabe nini inkampani vele khona in ma challenges lenikena khona ikakhulu kade kulomnyaka. Ema challenges angeke ahlale angabi khona mnguni akhona ema challenges kepha lokumcoka kakhulu ukuthi kulawo ma challenges lawo siqhubeke sebenzisane nato tonke inhlangothi etitsinze kakho ikakhulu kubaqashi lokungilapha nje mnguni sengaba ukucela kubo baqashi laba labangakathembeki mnguni ubhlungu kakhulu ngoba inkosi Sobhuza uma isunga ledlandongeni yalisungula ledlandongeni ngoba kunesidingo ekhaya eSwatini ukhanze eMaswati lamanye mnguni nale mali ayihola ayisole nganani bathembelwa ledlandongeni ukuthi uma ngabe sekwenteka sengiphelwa ngemandla ngihamba ngekhaya angimane ngithule ephadlandongeni ngikhone ukuthi ngithenge shukela ngithenge impuphu ngidle indengane ekhaya. Kepha uma ngabe umcashi utabese ke akasathembeki kuloko asicashe sisebenzi asebenzise angasalibhadala edlandongeni abe ayisana le mali lapha lesebenzi ngoni kweba ligama laloko. So siyacela kakhulu ukuthi eMaswati asibambise bacashi kakhulu kade basibambise kuloko akacabangeleke eMaswati siulandzele umthetho siuhloniphe lo mthetho wengwenyama sicabangele eSwati kungabe nje ukuthi uyasebenza usenenzaba nayo wena ukuthi uyawuthi ekukhuleni kwakhe aphile ngani babhlungu kakhulu mnguni. Kepha ke labanye sababona abacashi masikhulumisana nabo ukuthi bahamba bambe bakuve lokho ngoba kuba buhlungu kakhulu uma sesifike esigabeni sesiyabophana asikafisi sinemnguni ukuthi sidlandongeni kube khona ibusiness ekhaya eSwatini lefako ngenxa yokuthi akathembeki ibhadala dlandongeni ngoba wazi wabanjwa mnguni usiyabhadala lapha ema penalty ubhadala nale mali nalosolo ikoneta lapha kulesi sebenzi losicashile masobala imali leyo mnguni seyinenge kakhulu imali bekufanele ukuthi ngabe ikhulisa le business yakho kepha sokhaza ibusiness awuchutha ibusiness ngenxa engathembeki kwakho ukucasha. Okay kulolo lokukhuluma Mr Mahlalela leti sebendi nithi attende njani nangabe siyabona nje sisebendi ukuthi isho yathi lokhu ngathi akwendeki ngendlela lefanele uthathe ukuthi njani bayithatha report kini noma babheka ko mnguni ngombuto lomuhle loyo labanye ke mnguni uma sichubeka sihambisa lelivangele ukuthi abapode uma ngabe umcashi angalibhadala idlandongeni labanye baba nako ukuthi abakafundiseki kahle mnguni babe nekwesaba bathi hey ndathi ngiyabika lapha kulodlandongeni bese idlandongeni selifike lidalwa ligama lami lena kuthi yasive ngemnguni bese umnguni sothi khanza silahlala ngomsebenzi kepha ke solo siyachubeka leti sebenzi siyatifundzisa mnguni ukuthi ngendlela sisebenza ngayo thine asifiki masifike lapha lenkampani sesive ngemnguni ukuthi lapha ke idlandongeni olibhadala kepha lapha sinebahloli labafundisekile mnguni ukuthi bafika njani enkampanini kuyokwenda lo msebenzi loyo wekuthi bahlole ukuthi lo mcashi loyo akalibhadala idlandongeni nyalo nje mnguni njengoba sikhuluma ngathi izabantu ebuchwepheshe lonke ilunga idlandongeni senda kusikube lula ekseni ngoba labanye bebangedi kithi umuntu angalinaki idlandongeni lakhe asafe esigabeni akhanze lapha kude lutho sabese ke sesingula umkhankaso ukuthi ke manje wonke umuntu lolunga ledlandongeni kufuna ukuthi njalo ngenyanga uma umcashi wakubhadalela uthole iSMS le SMS lena isuke ikutshela iqinisekisa ukuthi umcashi wakho ulibhadela idlandongeni lakho likumalini futhi ngawo ke njengoba ngilapha nje mnguni nyalo uma ngabe wena ulunga ledlandongeni ungayitholi le SMS umlayelo ecingweni lakho ngenyanga kunebungodlo obukhona lapho ngoba ngendeka lo mcashi wakho akalibhadala idlandongeni sheshe usukume ukhululeke futhi uyasho ngudumane lapha lokubukele usikhululeka kude umuntu atabese lapha so yakudalula ukuthi kubike bani lapha kepha usukuthi sita wena ngaloko kude ukuthi masofike esigabeni sekuthi uthole imali yakho ungakhanzi lapha kude lutho kubhlungu kakhulu mnguni ngoba labanye amabhizinisi foreign direct investors afika lapha ekhaya eSwatini abone ukuthi hey ngasakhambi kahle bahambe basethi kwamatha babo babele emuva uma ingekho le business leyo so wafika nalapha bosulungabiki sikhanza sele business ayisekho ekhaya eSwatini sayikhanza ku business idlandongeni ngawo siyacela eMaswatini kuze ukuthi eMaswati angabi nebulukhuni ebudzaleni uma ngabe nje wayithola iSMS sonzela kadlandongeni succeed.
Sibonge kakhulu ngudumane ngilivile ligama. Kunjalo Mnguni. Yes Mahlalela. Uma ucathanisa nje naleminye iminyaka leyendlulile nawubuka sekulungiseke kangakanani cishe kulendzaba loboyikhuluma ukuthi sekuyange kuba ngcono yini noma Solomon umehluko awubi khona masolo nichubeka nje nishumayela lona lelivangela. Hawu Mnguni uyabona ngendlela lesekusebenzeka kahle kakhulu ngayo nyalo njengoba ngisho nje kusilete ucephesha ledi uyathi labanye bebuza uhleke Mnguni ngisho bogogo lapha lebafika phala estandini sedlandweni base Mtukulu ngivika pha ukuthi kune app lapha nami ngifake le app ngifuna ukuyitfola nami le app uyabona ekhaya eSwatini kungijabulisa kakhulu kuMnguni ngoba labanye bebacabanga ukuthi awu lete bucephesha abantu abasha kuphela kepha nabogogo lokusikhuluma nyalo sebayadi app kepha kwanza abanye abantu abasha bede ma app ubesizamala so ngahla ngogogo lothondotelako uyadi app kusithika kakhulu Mnguni eMaswati sayabika kakhulu futhi eMaswati sashesha akhathateke kusi hayibo uyathi mina angayitholi iSMS kwentekeni sikhona ukuthi sheshe siyilungise lenzaba leyo njengoba ngisho nje Mnguni kulula inzaba kuyilungisa siyisebente uma ngabe isheshe yapoteka lapha kaDlandlweni kepha mangabe seyise iminyaka lemise solo wena ungedi utopota ukhanza ukuthi lokuyilungisa kwethu bese sekuba likhulu kakhulu sibonga kakhulu nje eMaswatini la sibambisile sibonga kakhulu nakubo bacashi kusibambise ngoba leluhla lo letinombolo ema cellphone numbers lilethwa ngibo bacashi Mnguni siyabonga kakhulu ngoba basibambisile uma sibuka nje lapha tinombolo lebacashi lesebalethe wona ema SMSs tiyendlula ku 120,000 emalunga nyalo lesikhulu kusikhuluma emalunga lesinombolo tincingo tabo kaDlandlweni tiyendlula ku 120,000 uma ubuka ke emalunga la khona kaDlandlweni alapha kubo 156,000 lokusho ukuthi bancane laba ngakathi lesinombolo kepha solo siyachubeka uma umkhankaso lona lochubeka olesethemba ukuthi kuyawusikushala pha December Mnguni impela lo 100% wemalunga lana inombolo kaDlandlweni sabe sisimbambile. Sibonge kakhulu Mahlalela siyathi ukuthi inkampani kuningi leniyembambisekiko engabe vele yinje lenivama kuyisponsorisha nenkampani. Mnguni thine sidlandlongeni saniketwa umsebenzi eveni ukuthi sibonakale ngoba inkampani ekufuna ukuthi ibonakale imikisa sandla esiveni isita esiveni ikakhulu kade kulomthetho lesinawo kwethine lengasho ukuthi pheceledi iCSR policy yethu ikubiya ngalokusobala Mnguni ukuthi siyawusita labo lokhanza ukuthi bakhubatekile noma sisite naba lokhanza sebakhulile bahlupheka bogogo nabomkhulu ibika lapho ke le policy kulomnyaka lona nje Mnguni sihambile ke sasita lapha ke lengasho ukuthi iMinistry of Labour iMinistry of Labour ke ine ilitiko lapha le vocational training lapho khona sifunza khona lwati sisebenzisa ikakhulu kade donatandla Mnguni ema skills lokhanza ukuthi Mnguni sibonile ukuthi akusibo bonke abantu eveni luyawukhanza ukuthi bawuphumela ngekuthi babe ma philosophers uhambe lapha ke ufunze vele involence ngathi ucabange kakhulu ingcondo kepha ke nema skills la ukhanza khona sibasebenzisa tandla ikakhulu abakhubatekile siyakudinga eveni lokho Mnguni kuze live lichubeke liphambili sabone emavela lamanye akwenda lokho even bo South Africa la khona i-vocational training Mnguni basime kakhulu kiyo baningi labatiphilisako ngawo umsebenzi wetandla siyakudinga kakhulu ke silivelo ukuthi sikupromote kana still lapho Mnguni sathenga nequantum ke lapha Mnguni ukuthi ngabe baningi kanye ukuthi yema transport sayithenga iquantum sathenga ne GD6 even kude ukuthi ikhona kufinyana le emakhaya abasina lo msebenzi loyo Mnguni saphize futhi umnyaka lona ke Mnguni sasitsha lapha ke inkampani noma inhlangano ke lena yaka hospice at home uyathi inhlangano ka hospice at home ukuthi basinyaka kakhulu kade bantu abagulako lesibafike esigabeni lesimatima ikakhulu kuyo icancer nakhona ke lapho ke Mnguni sikhanza ukuthi ke nanabo bane ma challenges ingcinamba yokuthi sifika kanjani le emakhaya lapho khona ukhanza ukuthi akuhambeki khona nakho lapho Mnguni idlandlongeni lathi cha kubalekile ke ukuthi asiyithenge nalapho ke imoto yakanokusho inhle kakhulu le moto isithenge lapha yendlule lapha ke ku over
600,000 kulomnyaka lona ke Mnguni sahamba sayidonate lapha phambilini ke Mnguni kunengilesikwendi nakhona lapho khona Dlandlongeni libonakala khona kusela khaya la netindlu bogogo nabomkhulu Mnguni abantu abahluphekile laphinze Dlandlongeni futhi lafundzisa ebantwana lapha lokhanza ukuthi baplanet imogede ekhubate yabona ma universities nasetikolweni lafundzisa Dlandlongeni nanyalo ke Mnguni ukhona ke umsebenzi otawu ungaphela umnyaka lona siyabe futhi sendala enye donation angeke ngimemeteleke lapha Mnguni kepha ngiyaphinze futhi ngibuye lapha siyibone inhle kakhulu donation lapha iyositha abantu abagulawo labagula ekamadema kabi Mnguni khwaya Dlandlongeni lelungisela lapho indvuna ke iyawuvele ke ikuthule ngalokusemthethweni ukuthi umuphi lo msebenzi sawulisa masinyane ongapheli umnyaka sibonge kakhulu Mr Mahlalela sengidawuphetha nje nawe ngidacela ukukuniketa leli thuba you just look straight to the camera you emphasize ama points lokhanga kwa emphasize ikakhulu kade kibo bacashi kitoti 70 noma nje lokunye lengakakubuti kona sokhulumisana nabo nje babukeli emakhaya siyabonga Mnguni mbukeli siyabonga kakhulu kufanele ithuba lihle kangaka ukuthi nayo ke ichannel yeMaswati ke ispeed lapha sitokhulumisa nathi indzaba ke tentuthuko indzaba delive ke leti letha ke lushinjo esiveni seMaswati kwami njengoba ngicale ngicela ukukhuluma kuwe Mcashi lo ngibukelayo lapha mangabe akwathembeki kuthi ngiyacela Mcashi khuluma ngoDumane lapha umntwana lo Mahasha ukuthi aseke sithembeke Mcashi usingaze sifike esigabeni lapho khona silanzelana khona sesisana khona inkantolo siyacela Mcashi ukuthi asilibhadale kahle Dlandlongeni ngekwethembeka kude lisive seMaswati sisitakale sikhone ukuthi impilo ke ichubeke iye phambili ke mbukeli ngiphinze lapha ke ngikhuzade wona ke emalunga eDlandlongeni ukuthi malunga eDlandlongeni siyacela ukuthi phela njengoba ke silethe onke lama innovations lawa lesinawo lapha ebuchwephesha asisebenziseni sithe lapha sibhalisele iKYC njengoba ke bafile aba over 2000 lapha eshowini iphele ke ishow yaphela ke ishow ke namuhla sabe sikhona ema-office onke eveni uya nje office lidutane nawo leDlandlongeni uphathe i-ID yakho wonke le KYC uyakusita ukuthi usekhaya ukhona ukuthi uthole ke ema-services alo Dlandlongeni ngaphandle ukuthi uzivakashele ema-office ethu ngiphize futhi ngisho ukuthi nayo imbuye marathon ikhona ke siyawuvele sigijime sonke ke mbukeli lapha ke ngayo ke umhla ka6 October siyavala ku register lapha mhla 22 September i-marathon lese noma i-race seyisele 42 kilometers onke agcwele na channel yeMaswati yabakhona ke lapha ke mbukeli esigijima sonke lapha mhlambe uyafisa nekumbona live nje lapha ke Umnguni solo wambona ku TV siyathemba ke mbukeli kusana nawe ubhalisile sithi lapha noma ungakabhalisi ngonyama lapha ke isibike sive kusasenje ama-aerobics ke lapha siwinta mahala kude la ukubhalisa kunama aerobics sonke sive siyawungena lapha sijabule sonke sisive seMaswati kwami kusho njalo kunisho ukuthi asichubeke sinkwe ikhulumele ngonyama tonke tinkampani adibula lapha kulo Dlandlongeni sebenzele ebuchwephesha sive seMaswati sithuthuke sambe siye ku first world salute amen.